أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. جماعة المسلمين الله يذكر رحمتي الله يذكر بركتي الله يذكر مغفرتي وبرال تومند وبرال أمند نقول إن شاء الله. القرآن يذكر هدايتي وبرال تومند وبرال أمند تقول إن شاء الله. يا ربي كرامنو دولندر кој о Кур'ани правилно ка читина, керамено долендар кој о Кур'ани правилно ка халова, хем керамено долендар кој о Кур'ани правилно ки пракса кана, јани ка дживля кера. Сарсо и Хазрети Аиша радијаллаху анха вакерга, кет сине пучли таро асхабија, сар сине о ахлако, сар сине о дживдипе е пегамбере скоро, сар сине о морал, таро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, и Хазрети Аиша радијаллаху анха одговоринја, ту мен Кур'ани начитине нали? Ту мен Кур'ани начитине нали? Пегамбере скоро дживдипе, пегамбере скоро ахлак сине дживдо Кур'ани кова пирела. Иншаллах, амен да те оватаро асавке, саве кова о Кур'ани амен сарка пирава, то еска дживлякера или па дживдо Кур'ани кова. Хазрети Али аскере лафија синакалау. Пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем единствено манушеске со вакерга офтано дживдо Кур'ани со пирела, тано о Хазрети Алија. Хазрети Али радијаллаху ан керга бутие Куранеја. Пегамберескере фамилија, без разлика Хасани, Хусейни, акалав сине фамилија кова дживля керге о Курани азимушани. Акала сине мануша кова мангена сине те дживля керен е Аллах ескоро вахи, Аллах ескоро келами. Додека сине аверда мануша, кола вакерена пе сине муслимања, кола дживдинена сине ксар муслимања, или па мислинена сине соске дживдинена сар муслимања, ама е Кур'анеја на дживдинена сине. Ола салде о Кур'ани лена сине, салде одолеске кед ленге сине потребно, кед ленге ко корис авала сине ленге о Кур'ани. Кед авала сино ајетија ленге ко корис, тега ни адала ајетија читинена сине, тега ни адала ајетија употребинена сине, ама кед нанесине те овој ленге ко корис, тега ни адала ајетија олакава керен, амен акала ајетија на джанаја, или па амен акала ајетија на пакјаја. Значи сина савкеда муслимања ко вахтие пегамбере скоро. Веруинен ман, јек дело таро авдусутне амари литературе со амен авдие читинајален и со аракувала пеко амаре керенгере литература и сјамен таро асавке алимија. Саве алимија кова о Кур'ани цидин керге таро амаро дживдипе. Кова о Кур'ани уле способно те циденле таро амаро дживдипе. Мате дживдина е Кур'анеја. Него ли соја те дживдина, те дживдина е адетенсар, те дживдина е традициенсар. И сар авди амен ангем туменге јек ислами, амен авди ангем туменге јек ислами, арапско традициенсар. Значи, тео Арапија од ова нешто керена, со ола дживдинена ленки Арабија, ко арапско свето со ола дживдинена, амен мистина ја дека давата но ислами, и амен макераја дава ислами тано. Котарджа неа овоџа, па дикаја, тари амари пракса ко амаро дживдипе.
Amena kavadi kayale, manushakola kıldinena namaz yakale galibiyen sarudle arapsko nošnaya kova kıldinena namazi mislinena deka olengere namaz yatane pobare sevapen sar za razlika okole muslimanen sar kola kıldinena normalno lengere šejen sar kola dživdinena ki odeja okolina ili pak odva opštestvo. Primjer, uravdo ko kravata, uravdo ki delo, džala namazite kıldinel, ema kavajek manuš uravdo galibijen sar, uravdo arapsko nošnaya mislinela deka isile poviše sevapja. Dikena džikaja angem tumen. O Kurani azimušani ket objasninela te kıldineno namazi, ket objasninela yek šarti taro namazi te kıldinel pe yek namazi. So vakerela save šejati uraven pralaven pučava tumen. O Kurani objasninela mengeli save šejati urava. Ili o Kurani vakerela te oven učarde tumare lajutne Tana. Ket tumen namazi ka kıldinen tegani učaren tumare lajutne tana. Yani mate dikion pe tumare lajutne tana. Sarkoven urijavde. O Kurani azimušani odovana objasningale. Dali, šajte ove urijavdo ko avdusutno europsko stili taru urijaibe soske amen avdijesim urijavde prema i Evropa koro dživdipe soske. Sijem asavki urijavde soske ki Evropa piravela pe asavki nošnja. I azijsko nošnjata ni javer. I arapsko nošnja. I afrikansko nošnja. O afričko kontinenti. Yani ket kere lafi isjamen poviše kontinentija da ne. Evropsko kontinenti, azijsko kontinenti, afričko kontinenti. Yani o afričko kontinenti prema o uslovija, geografska, opšestvena uslovija, asavki nošnja sineren. Arapen sineren asavki nošnja soske ola geografski Araklövena peko tana kaj su i tane buttate em kaj su isi pustine i odoleske da adea nošnja sinelenge but po kolaj polesno te piravenla. Inače, adea nošnja piravenala sine angleder te primeneno islamida. Angleder te oven, onaj baro mušriko, o Ebu Leheb da piravja isto galebija, isto nošnja, o Ebu Leheb da piravja. Odama so čivenale upre, Sar šamije su, o Ebu Leheb da odama piravja pralalem, a da vola piravenale sine ko pustine, ke da vola sine i balval, ke vazdela sine i prašina taro, i pošik piravala sine i balval, ola učarena pe sine, a da le šamijen sar zamate šajte, Iar vakerdo tena oven oštetime tari balval koja pudela sine barabar pošikaja. Znači od vas sine lenge sar štiti, sar te vakera te šajte zaštitinen petari balval pošikaja. I da leski da ola uravena pe sine koja savko načini. Ama te džan koja ver ki škotska te džan. И шкотска уравела пе омуша уравена пе ко фостања на джанава дали джанена, а да те уравена пе омуша ко исилена да савки ношна кола исилен фостања. Јака на савки ношна исилена савке. А савке ношна јака ка прилагодинето. Ебу Ханифески релафија кет пучлеле сар ка овен урјавде намаз ко намази. Значи дали шај опучибе дали шај ко намази ket kakuvate kıldina namazi şortsensar, şortsiya kerala pelafi, dali bişay odoma namazi kijek džamija te kıldinav. Znači, malo şortsensar ko odmor gelo, isto vojedno jašar nürüyöstür sine puçlu akalestar, ama manglet izazivinen o jašar nürüyöstür ket puçlesi, ket sine puçlu akava, sarav dia amenda, mande da su izazivinen ama nekoaš mire pučibnen sari tegani iklova mendar lafja su na nepotrebno tiklovena makalatan ja savke manuša kola izazivinena men tikloven taro amaru moja savke lafja uštile pučle yaşar nürüyöz Türkiye hocam vakella dali şayi ek namazi te kıldinel i cuvli bizi şamiya kettani kere şunu nakana yaşar nürüyöz Türkiye vakella te joj korkori Tega ni vakela, na ne potrebate pandelpe, na ne la potrebate pandelpe, sosketani korkori vakela, šajek namazite kıldinel bizi šamijada. Ponodori ga džala vakela, dobro vakela, hođam vakela,
дали шајте кылдинел и джувли намази е банјаркаја вакерла кеди кловала таро од кед на њола кани зазивине нале дали шајт банјаркаја да те кылдинел намази оџа да харица холјанга вакерга кела те сила обавеза кана те сила добором кај со сигарела сој морате сигарел вакерла тегани вакерла одле банјаркаја да кана те вакера шај важно со скио приоритетите на намази вакерла нека кылдинел вакерла по намази шајте кылдинел нека кылдинел уштило панда кана ти зазивирен панде хоџа вакерла дали шај вакерла јек джувли нангите кылдинел намази јоџа неске море пезевенк море хајван неске туангвал то тиро девел вакерла туангвал тиро створители нанго шайли ти глове вакерла садна ладжаја вакерла аџи керган акалане лафјате вакерафтуке аџи керган жакатели вакерла ангенамен амен вакерајату менге сар требала јек мушто улур јавдо о курани азимушани вакерла товен лескере тана о ладжутне тана учарде муршескере ладжутне тана кола тане вакерла таро пупко джики кочи тејов учардо о намази шајте кылдинел. Ебу Ханифе вакерла тумен шајте кылдине на савко намази. Амма капазинен и околина вакерла. Капазинен и околина. Ти околина уравелапе ко пантулонја. Ти околина уравелапе ко скромно. Тумен да ајар вакерла курамен на нетаро базенти сар на њилен вакерла ко базентја од матеџан намазите кылдинен кижамија неголи ка керен тумен анпасен ка пасуинен премал и околина. Значи и околина ајар те керела ајар ковен. Кана шуне накава о ислами деламенге јек деламенгек правцо сар те кылдина. Тој со Курани азимушани вакерела менгек правцо сарамен те кылдина о намази. Сар требала тоа со требала о лаџутне тана. Сој лаџутне тана таро пупко джики кочи. Джувлякоре лаџутне танатане те уравел те учарел пебала джико лакере васта, значи джиакате джико лакере васта, джико лакере пире. Значи акава те учарто тегани ој шај по намази те кылдинелле. Акалатане оправило ја јеке учарибнаске јеке муршеске јеке джувляки. Ама соарко улур јавди парноли, калоли, зеленоли, акате акаве јаканатаро тиро укус сар со туманге о ислами, о Курани, о Аллах, акава туменге на одрединела. Ама амен со керге, амен со керге, со вакерава о алимија аменге со керге, о алимија керге пире адетија, пири култура, пири традиција, сој те исламизиринкерен ко амаро дживдипе. Те исламизиринкерен ко амаро дживдипе и со тема керен да ленгоро олан со керената но ислами, а амен со кераја на не ислами. Пралален. О ислами ало баш од целовкупно цивилизација е ко свето. Значи, Астариндор таро Сибир, таро шудрета на ко Сибир, джико јужна тана отате тана ки Африка. Акана, о ислами динјаменге правило. Амма, амен о мануша, наштие култура, наштие цивилизација, јеке манушескири културем цивилизација, те керала религија. Акава требала те халова. Хазрети Омерескире лафија акалатане, те тумен Курани на читинена, те тумене Куранеја на дживдинена, тега ни кавал туменге некој со пире адетија, пиро дживдипе, ка битнелле ислами, ка вакерел туменге акаватано, о ислами акаватане и религија. Авдие машкар корома, авдие акава случинелапе. Со случинелапе, амен на дживдинаја о Курани. Амен на дживдинаја Аллах е скоро вахи. Амен дживдинаја нека скере традиције. Амен дживдинаја нека скере адетија. Ама еке, о адети ангемле ко ислами и вакераја туменге те намуклам брада на нету намази. Кај спомни на лапи брада? Сој си машуле на кале оджа Библија шитам.
Правален. Туменки тумари годи, каква е ети ке двакела, o aeti de deșuiecto ili deșto aeti, colengere calbia isi iec nasvalipe, acava čisto nasvalipe. Acava, olai silen colengoro calbi kilengeri godi nasvalipe. Tu necas che te uštete, te va kere manušeske kova i pedantno, manušeske kova tano čisto, manuškova urjavdo, ко чисто начините на кирилске библијаши, а кава нешто фалинела менге ке амари годи. Фалинела каске туменге на холянава. Валлахи цајамаре джематеске содикена амен, ни со повредине наман, лична холянава. Холянава манге, холянава ме ходжаларенге, холянава ме водиченге. Со амен си кавгем тумен мелалете ова. А мелало теове тега нисијан муслимани. Нечисто теове тега нисијан муслимани. Еке меакате холянава комиро калби. Меакате холянава комиро калби. Мелало мануш, муслимани, чисто мануш, христијани, библијаши. Ладжаво. Ладжаво. Акава сињамен о бабе джанела, наджанава која година бичалгем 400 курбанија, бан тесетинена тумен, 400 курбанија бичалгем ки Македонија течинатар, јамари джамија, Штаршчел курбанија, никак на геле добором. Пред 7 години, 2018, штаршчел курбанија. Ама речаве, соске агар воспитиме мандар, таромо тефсири агар воспитиме тане, са со геле теле, геле краватенца. Са урјавде, ки джамија, шов дженели сине, ефтали джене, бистергим ковор джене, амендар геле тари амари джамија, ки шутка, ола ки джамија. О народо ленгева керге, сородена библијашија ки джамија, сородена теавен течинен библијашија курбанија. Амен ке амари слика ке ергем библијашија само педантна. Ке акавај мири кривица, ходжаларенгери кривица акавај, мири кривица. Мету мен чистота на сикавгюм ту мен. Мире ходжаларија акава требала те ваздемпе, мире ходжаларија требала те освестиненпе. Педантно чисто бути личинела е муслимане. Чисто кер, чисто општество, чисто улица, чисто тана личинела е муслимане, на е невернико. О невернико кергја о туалети кај мангля. О невернико кергја о улице мелале сар со мангля. Ама о муслимани пе туалетија чистингја, о муслиманија пе кера чистинге. Ама жалосно авдие кувен кој е муслимани. Ем кувен кој е христијан. Не мора мандете, праване на кава дела туменге тумаро реално чачутно дживдипе. Котар авена Македонија, котар мангена авен Србија, Косово, котар мангена авена емдикена. Кај дживдинено христијања? Сартане ленгере улица, сартане ленгере кера, сартане ленгере зграде керде, ем кај дживдинена авди амаре муслимања, кади кен сартане амаре кера, сартане амаре улице, сартане амаре двороја. Ва кераја, таро прво дики бе халилем, акате христијања бешена, или па муслимања бешена. Еке амен, амаре дживдипаја, амаре ходжаларија, амаре колеге, акава туменге насикавге, педантно дживдипе, шужо дживдипе, рахати дживдипе. Амен рахати тумени, рахатскојек дживдипе туменге амен на динге. Амен те дасине туменге рахати дживдипе, авдија кала проблемија на есине тове. Него амен дингем туменге паро дживдипе, значи добором паро, чак туменге тумаро дживдипе кергемлен тажно теово. Чак агардава кергем, муслимани мануш буд те асал насминела. Правален? Насминела соске, лескоро, науидинела леко лескоро окова. Муслимани мануш те аса. Джакаваб и калгем туменге хадисија. Мате асан, те овен тажна. Муслимани мануш си кавда само те джалки дженаза. Кеди си ројбе? Муслимани мануш ко бијал нашти те джал. Те о радосно нашти. Аме на кава кергем туменге ки годи. Радост. Радост, чистота, педантност, рахатлуко. Амен, насикав гем тумен. Јакана, соанджи кереја таро амаро народо, те амен, туменге ефтамардеш берш, шел берш, шелупинда берш, јека савко ислами сикав гем, јакана и мери иклюла кате крава таја бизи
бизи брада и клола, чисто педантно и клола, им си кавола тумен чистота, педантност, нормално кава керен манге христијани, на етева керен манге муслимани, окоја пути шунгем ваке на мукодле христијане. Нормално, и на холе нама на джанена со манге, сам вакерен манге, на христијаните манглен вакерен манге, јаудијате манглен вакерен манге, вакерен манге са. Ама меми рокалби джанава, аме нама рокалбија джанаја. Ме джанава соја дживдинава, ме джанава со практикуинава комо дживдипе. И о Аллах, месиум добором пакјава коми родевел. Соскио Аллах миро друмо, насока мире друмо искери делала мире китапеја. И ме джанавате дживдинава кале китапе, одолеске да те манглен просперитети котумаро дживдипе. И сима цитатија пишимо акалеста, и сима лила пишимо. Те манглен просперитети котумаро дживдипе. Без разлика ко со, дали ко економско тумаро дживдипе, дали ко социјално тумаро дживдипе, дали ко физичко тумаро дживдипе, дживдине на Куранеа, о Курани канал туменге опута квас, нао народо. На манге со кава керел некој ни саво наджанава саво мете дживдинав кова на немандар, ништо пошукар годи. О која пути кодер си сидема на кава? Ходжа касте пратина. Ка пратинен окова кој лескоро приватно да дживди петано шукар, кој ислами да лескоро дживди петано шукар. Ама оджа ов буд шукар керел лафи. Нека керел кобор мангела шукар. Ама те нанеле шужо живото, те нанеле шужи, шартева кера, шужо амели, шужи пракса, те нанеле шужо сикавутно нешто. Со тумен, сока пратиненде. Сока пратинен. Ходжа тука с пратине, ме пратинава, прво за те пратинам некас, прво дикава лескоро приватно дживдипе. Со стар хала, со стар пиела, со ска Аллах джелешану, прво нешто со вакерла, махан со имелало. Махан харами. Махан харами. Значи, махан нешто со и мелало одвоинен од чисто таро мелалипе, кавака одла аетија. Екана, мео прво нешто со дикама одова мануш со мелестар китапи читинава или па со лава лестаро ислами, сари лескоро приватно дживдипе. Те оле, исиле, шукар дживдипе кокер. Те исиле лескоро финансиско, дуито джава одма финансиско, кади кен кавак одла етија соро дело пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем таро Аллах. Тамам ја Аллах вакерла, мековав пегамбери, ама мири економско ситуација сарковол. И Аллах вакерла, ме тут таро чороло какера ту барвало. Сокове ту пегамбери те насијан ту барвало. Само пегамбери тукове, јек пегамбери исјамен кова исиле најшужи дева, девакора нафтано касва, чиндика нескери, јек дева со Авдиев рединела, текергјума јар вакердо коме, текергјумла ко Авдесутно, економско кова кобор врединела сине и дева е пегамберескери, ме корачуни белакоро, Мухаммед Хамидуллах, колескоро китапи вакела, ефта S-класе Мерцедес ја, лескери, дева, касва, лоли, дева врединала сине. И чак макерна, о пегамбери ке накела сине тари улица, о парфеми кандела сине. Значи, накела сине, пало лескоро накебе наджана, пало кобор време панда, о парфеми пегамберескоро кандела сине, о парфеми лескоро, пралален, значи о мирис лескоро. O pegamberi avola vакерла туменге те нањовен, код латана кај со на не панин нарединела менге те нањова. Пред 1400 години, кобор педантно, кобор чисто, кобор барвало пегамбери сине амен. Амен со си кавгем тумен, чороло пегамбери, насинеле со те хална, таларен кој си не ромни лескери. Јектаро најбарвале, ромња ки Мекка. Јектаро најбарвале, ромња ки Мекка. Аллах вакерла торо чороло кергим ту барвало па постем пегамбери кове, постем лидери кове. Чороло лидери на овалапе. Екана амен, ко сакава, туменге асавке историе, емотивна историе, ховам не измислиме историја е пегамберестар, затешајки емоција те погоди натумен, затешајте ке натумен емотивна, со кергем, чороло пегамбери туменге бикингем.
Çorolo peygamberi, yani Çorolo zaten tumen emotivna tove na pralalen. O peygamberi nasine Çorolo. O peygamberi sine yektaro agar vakerdo barvale manuşako odova leskoro vakti sar peygamberi. Ki čistota sine yektaro najčista. Soske kera vakvalafi o Yahudiye da Lenger jak açovala sine upravo peygamberi. Kovor sine čista. O mušriko je da Lenger jak açovala sine upravo peygamberi. Leskoro civdipe. Leskoro rahati civdipe. Leskoro fizičko civdipe. Sov civdine lalesine. Yani asafkoek peygamberi sine amen prefekt. Amen avdiye. Te objasnina sine tu menge soske. O peygamberi sine asafko. Sar meso avdiye objasnava savo peygamberi si amen, avdije na esine това каја ситуација, правале нечиста, непедантна и сар сова керава туменге урјавдо мануш, те дикен урјавдо мануш, те мислине со скенане амендар. Овнанеа, авдиете квол киамари околина е урјавдо мануш, парфемеа, шукар средимо мануш, амен из фрдаја одале мануше со ске на личинала сар. Амен де, на прифатинелале амаре калбија, хеке Soske amen siem nasvale ko amare kalbia sodova u Kur'ani nalilemle ko amare vastate citinale. E kanao Allah Jelle Šanuhu vakerla ko dešujek to ajeti. Proložina je. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Hem kedlenge kavakerel pe Makeren neret kipuf. Yani وإذ قال أغلط الله فيه قال وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. Hem kedlenge kavakerel pe makeren neret tufsidu fil ard. Neret kipuf. Ola kavakeren amen çaçipnas ke yek redo anaya. Qalu innema nahnu muslihun. Amen si modula koja naja redo ko akava kija puf. Znači dešujek to aeti taro suratul Bekare. Šajlijek puti bosansko koji si odote. Hajde bosansko. Te čitine. Bosansko. I romani sofra odote. Odmah Efendija. Ajde. Odmah. Ako ja vela odmah bosansko, andro besim korkut. Besim Mena nema ja ver. Ok, šaj Andro besim besim korkut, ja. Henđano deš jek to ajeti ki sura al Bekara. Tačno, El Bekare. Ja. Kada im se kaže, ne remetite red na zemlji, odgovaraju, mi samo red uspostavljamo. Sad ako je lazim. Ај, тачно. Значи, исто. Изили некој пандаек со мангела течтинал? А кате сојтане? Македонско изили туреми? Не нашти читинав со како читингјум, со мисли минава ту бен хоџа. Мекет кера ман нашунала мани кој. Тамам се водна не проблем. Не по нашунгјола, одеске нашти читинав. Океј, ореми нека читинал. Германско, мајако македонско. На македонско читина менге. Ајде кал. Бисмиле. Зарем така безредници се, а за тоа пак не се свесни. Јани, Око Бушкар објаснила о Мухамед Асад. сарва кела Мухамед Асад, ајде. Vakilla kau, Bismillah. Und wenn ihnen gesagt wird, verbreitet nicht Verderbnis auf Erde, antwortet sie, wir verbessern uns nur. Amen, samo šugari pekera. Amen, eke. I problema ko islamu. Diker, aeti ko objasnila celokupno проблемја ко ислам. Hem kedlenge kavakelpe makeren neret kipuf. Kana mu puçibe koy kerala neret kipuf. Me mante puçen manakana okula somange smetinena melenge vakerava tumen kerena neret kipuf. Neli ayar. A okulente puçlen so melenge smetinava ola kavakeren o imeri kerala neret Kipuf. Javerente puçen
Никој на не те вакерел, амен сием тародола со кераја онеред. Секогаш омануштано градимо аѓар, оманушескири психологијата ни асавки градими, косој градимо, секогаш те негиринел тритоне личностте. Значи, ја вере манушете те негиринел, а песте дикелпе ко право. Ја кана мекет качитина вакава ети, и проблематика амен деко читибе Куранита на вакава да. Ја кана со вакерама менинен акава. Со требало оđате менина. Ке читинено аетија чити размислинен шајли амен те ова тародола со анаја неред кипуф. Шајли меда те ова оđа со сјумакате те анам неред кипуф. Шај те анав. Шајли ја верне гојта, значи со кедмечтингјум акава аети, ме родингјумман коркори манко акава аети. Тоест, амен сар општество, сар мануша, сар е група, секаски акава аети перела. Секој амен дар шајте лели акава аети те шитнол те вакеро, шајли амен те ова тародола со анаја неред. Акана, ко Фахрудин Рази, со ски авди сиамен таро Фахрудин Рази од тефсири, не? Тефсирул Кебир викиналапе таро Фахрудин Рази о китапи, ова керела, кој каске вакерела кана манен неред кипуф, опучиве. Кана исиаме на кате? О Аллах вакерела, дали о Аллах вакерела? Дали о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем вакерела муштиконке, или па о муслимања вакерена муштиконке. Значи три, или о Аллах вакерела, или о пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем вакереланге ленге макерен неред кипуф, или па о муслимани неверниконге, јани муштиконге вакерела макерен неред кипуф. Ама ме ке читинава кава аети. На читинава ле неверниконге. Прво мангава те чистина мокер. За те дикам нека скоро керсоскетано мелало, или зар нека сте те наврединавле дека офтано мелало, прво ме ман требала те дикам мандали месјум мелало. Месјум мелало, ме добром мелало сум, ми мел мај на сметинела ман, джама комшијаскери мел, комшијаскоро дворо, мангава те негинали, те вакерав тусјан мелало. Имер, прво то народодик, прво те манушендик, прво то кердик, прво те фамилијадик, прво туддик, после сариси клафи, народно лафи, тумен мандар пошкар, ту на дикија сарва керелапе од трно типача прво те чистине. Прво на дикја типача дикја ја верескери. Прво од трно китијанк на дикја и џаја ја верески дикја. Месоскива керева макерен тарошие лафи. Соске продален прво требала те чистина миресу ние накаде. Макерен лафи таро христијања. Соскива керева прво амен требала те чистина амен. Макерен лафи таро ја прво амен требала те чистина амен. Меке читинава сакова керева пралален соро да ја те рода. Сона каја махана ја вереске кед миро живото на нешукар. Соро даве ја вереске те вакерав не са олафи кед миро на нешукар. Ја кате акана Аллах вакела хем кед ленге кава керел пе макере неред кипуф. Ја кана ме вакерава. А кава ети муслиманеске требала те читинел. Оđа кој шајтанел неред кипуф? Опучиве там. Одговорта едноставно. Окова кој на дживдинела Куранеја, ова нела неред ки религија, ова нела неред кипуф. Одноставно ја. На не буд филозофија, на не буд акате со те филозофија. Те ту на дживдингјане Куранеја, те ту на дживдингјане Аллах ескере китапеја, Аллах ескере вахија, ту анеја салде неред акате. Салде анеја менге фитна, салде анеја менге оптеречење која маро дживдипе. Соске ту дживдинеја адетенса. Соске ту си гледанте дживдинене тире традициенса. Тири традиција манге на читинено Курани, дживдинене Куранеја, кадикен. Канате пучлен ман. Ходжа, кој одова со анела неред? Одова со на дживдинела
Allah eskere vahye. Akavasine vakerdo muşrikonge. O muşrikoya anenasine neret soske anenasine neret o muşrikoya soske ola Allah eskere vahyeya na civdi nenasine. Soske ola Allah eskere kelameya na civdi nenasine. Soske ola pire civdi pastar o Kur'ani na prifatine nasine. Che avdije muslimanen sar akava isiamen problemi. Man isima akava problemi. Man, lično, man, imer, isima akava problemi mire muslimanen sar. Ola vakirna hođa anela neret. Samo men neretanava. So čitinava Kurani? Neretanava. So obrazložinava Allah eskoro kelami neretanava? Ja, anava neret. Soske tu pindaber, šelberš, si kavganle nešto so na ne o Kurani. I akana ke čitinava o Kurani, a ne a neret. Anava neret. Meninava gane manushengere gogyate haloven. Meninava lengoro haloibe. Pravava lengere yaka. Pravava lengere kana. Yakana tu kya kava paro. Mama shunene odole hoja. Na. Shunen. Tačno da ma shunen man. Man ma shunen man. Na trebala ma. Shunene Kurane. Shunene Allah eskere kitabe. Shunene Allah eskere vahye. Shunene peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Meko tefsirja kava, ko miro tefsirja, angli desh bershva kerava, tu men pakjana kojeg pejgamberi, ama ko asav kojeg pejgamberi kova tu men izmislingen, tu mari godija dava pejgamberi. Tu men pretpostavingen, tu men gejeg pejgamberi ko tu mare godja, premal tu maro kapaciteti taro džandipe. Čačeti iklo tu men ge čačutno pejgamberi tu men prvo koven so kane girinenle. Soske kava keno pejgamberi akama naštite kero. Na. O pejgambereda ne giringele soske čitingja vahi. Pejgambereda na mangle soske meningale adetija. Kad vakerja kad delineno ker, o džuvljada kaleno pravo taro ker, o čijato je ska dobineno, o i džuvljeda i sila pravo, o štivo muštrikuja sari sila pravo, džiratiko amari tradicija na delinaja sine o kera je džuvlenge, a kana aljana menge tu vakerja dejek delo je džuvlenge. Kaden mena vakerava o Allah vakerena. Kja kavamet avdije vakerava. Soi ket kanakatari amari dunjaja, ket kadelinen pe amare kera, ket kadelinel pe amaro barbali pe, trebala podednakvo te delinel pe kova amari čajda i sila pravota rodova nasledstvo. Ama uštilja mange narodova kerge hođa dava našti, ko amaro adetija dava na ne, ko amaro tradiciji, ko amaro dživdi pe dava na ne. I čaj na nasledinova. I čaj. Sarva kerna jabanđika, koja ver kertan. Koja nela nereda kana? Me? Ili odolazona dživdinena Kur'aneja anena nered. So, o najlošno taro akava ajeti, o najlošno nešto taro halo ibe taro akava ajeti, soi kodešto amen čačipnaske, olava kerena, amena naja o nered, amena naja o redo, tu aneja o nered, amen nisi amen o redo, vahelo. Ajde, olaka vakeren, amen čačipnaske je kredo anaja, i sine amen je kredo, amen anaja o redo. Tu akana alan tire kitapeja, tu akana alan tire vahjeja, tu akana alan tire vahjen sar ajeten sar odote, ane amen ge neret. Normalno deko Amerikanel neret. Normalno deka me akale tefsiren sar, akale ajeten sar, so čitinavalen tu menge kanam neret. Soske akavai o čačipe, o pejgamberi akavanja, soske amen sadoborom ber dživdingem, tradicijaja, sadoborom ber dživdingem adetenca. Akana? Akava hođa bizi brada, okola bradenca, akava hođa kravataja, okola fıstanenca. Pravalen čitinen Kurani kaven čikaj. Tediken dali o urajbe kelela je kuloga ko islami. Sarsijan uravdo. Čitinen kadiken Allah eskoro vahi. Kadikene Allah eskere kitapja sova kere na tu mengi. Ama eke adala manuşa kodešto ajeti sova kerela kolenge. Irana je yek ajetu pre. Kolengere kalbiya isi yek nasvalipe. Fi kulubihim maradun. Fezadehumullahum marada. Em lengoro nasvalipe bariola ta bariola. Taro inati, tari ljubomola. Pa onda poviše bariola lengoro. Nasvalipe. Pa onda poviše. Yani dik hem nasvale, hem pa onda poviše bariola lengoro nasvalipe. I ka počminen so tefrden lafija sonane frdibnaske kova normalno amen da odove
Lafensar, akatar, kakvol, okotar, kayıklovol, buyrumen, buymaya gerek buyrum tecivdinen Allah eskere vahyeya. Buyrum tecivdinen Allah eskere kitapeya. Ana arapsko tradicijaya. Ana arapsko adetensar. İslami tamo. Sekaske, šaj Japan, o Japonca da muslimani to. Šaj Švedska da muslimanja to. Šaj, yani Lindortar ya Azija, canki, Evropa. Šaj Rusija da muslimanja to. Ama, sar šaj to muslimanja, kode šu dujto ajeti. Sar šaj to muslimanja. 12. Na, 12, 13, od 13 mislim. Od 12 ajeti vakir lagar. Ela innahum humul mufsidune, walakin la yesh'urun. Dešudujto ajetisima, čačipnaski oneret soanena, tane ola, amen ola da korkori, odova nađanena. Me akava amen, harica dodayım güm, avlagar, ela innehum humul mufsidune, walakin la yesh'urun. Na čačipnaske oneret soanena tane ola. Amma ola da korkori odova nađanena. Znači koja nela oneret? Adala koji na dživdinena Allah eskere kitabeja. Emđanena samo oneret anena. To samo akva neret šukarkovo. Životno neret anena. Rahatsızlık saye muslimanenge anena. Rahatsız yek bomba kakerel, kačivel ki bomba kopo ki piđepa ili kačivel pe bombaja, kađal koje niso trgovsko odote, kathareli bombo, kamerel. Akava neret na anga samo odo, celo ne muslimanenge anga neret. Celo sveto te mrzinele muslimanen. Celo sveto te nadikele muslimanen. Celo sveto te ovo protiv o islami. A sav kojeg neret? So perga i godi leskeri. Perga, čistinga. Melarga i godi. Taro čisto melarga. Melaribe čivga i godjaki. Ja, ansavke bukja. Ja men so najviše meholjana maškarko amare Roma. Ma peren ko akala stapice. Ma pere. Pralalen maperen ko asaf kebukja. Ameni sjamen Kurani sjamen dovoljno civilizirimo halo ibesoske avajataro balkanska thana. Jeo Balkan nasine prosto. Jugoslavija nasine prosto. Jugoslavija sine pralalen tankaj so pravdja mare godja. Tankaj so dingaje romenge te sikloven. Tankaj so pravdja o škole romenge. Tan so pravdja menge dživdipe. Jaka na amen sokera, sadova so pravdilo amenge, amen, iranaja palal. Amen iranaja palal, soj amare goja melakeraja. Soja melakeraja, religiozno, soske o prvo načini so mangena te melakeren, te mangleni jeke narodo te melakeren, najkolaj, saršaj te melakeraja manušen, religijaja. Saršaj najsigate te убедина е народо. Саршај најколај команушате кува јашарну рөстүр конелескоро китаб. Манипулириба ли роде? А? Манипулириба. О манипулирибе, тачно, о манипулирибе. Саршај манушен најсигате те манипулирина, саршај најсигате те пијаленгери годи, јашарну рөстүр конелескоро китапи Allah ile aldatmak, ko Allah eskoro anaf tehovavен, дујначе макерја. Прво, религиозно шајте манипулиране народо, религијаја, шајте манипулиране, и од ово прво нека со шај најсигате те манипулиране, тане онеписмено народо. Со ленгере годјана неправде, оне писмена, одма сигате ка, саријек мачо, сигате ка ховавгјол, ки лескери јадица, те хал. Јани, а давај прво со шај, оне писмено народо е религијаја. Шајте манипулирине.
од дујто, савој, паренцар. Одолеске да и Америка. Оđо, дискриминација, или? На, манипулири бе. Сигате те манипулирине народот, те овен палитуте о мануша. Значи, те киде група таро мануша, дуе букен саршај. Дуе букен саршај. Религиозно, одолеске да амен, најсигате кет шајте, наджанава тумен онај баре проблеми ако ислами наджаненале. Соске тумен на бавинген тумен на каленцар, ама амен джанаја. Онај баре камате. Онај баре манипулири бе паренцар. Онај баре чори бе. И сико джами. Акава никад на манглум те вакерав. Ко најбаре терористичка тана, најбаре фухушлуко, зина кјарлуко. Дикен шунгјола без везе, на манга те вакерав. Али егдиве кахаловенем кадикен. Меакава диклумлен. Пралален. Онајбаре оружје гаравела пе аменде. Онајбаре мелале буќа гаравена пе аменде. И свакодневно акава дикаја леко телевизија. Синејек Аднан Октарли, кој жанела джанена Аднан Октар реми джанеа, китурска Аднан Октар. Ходжа. Аднан Октар. Спомнина е лескора навко лајфја, наджанава дали смеинаја. Највише астардо джувля кола бикнелале. Zinaja. Fethullah Gülen. Lik anava namanga anava, znači saka ovako političko, saka najviše oružje. Najviše nešto, znači sova kirava onajmela lebuka amen. Te amen mangaja te akvat те манипулирна, ама намангава чак ти изразина, ма дарава нешто чачи пе те вакерав, дарава ко социјална мрежа те вакеравлен, соске снимине на аменакате. Ајде те нака и ранамен колата ќе ти даде ко босанско, за тоа ми ги појасно. Ајде ќе ти не босанско, чина да. Ајде, одеш дуито, нели? Одеш дуито или одеш трито кажа? Деше дуито. Одеш дуито пандем, деше дуито ќе ти. Ака те sastavili pe tačno акалеја кодеш виектор. Кај вачери ми само ред успоставлямо, а кано дешутуито пенала зар, а уистину они неред сију, али не опажају. Ке кава и проблеми, а кана кавакате, одуито дело. Олане на оредо, ама со коркори пес наджанена песоскјане на онеред. Коркори наджанена. Најопасно бути. Те ове мелало, а те наджане со скесијан мелало. Те ове румимо, а те наджане со скесијан румимо. Те ове одован со анеа со керео проблемија, а те наджане со скетусијан. Аллах вакерела, а кале мануша да не ахла мануша и насвале мануша. Тоа не е онеред, ама наджанеа. Тоа кереа на ме преди на ме симо правилно муслимани. Те сијан правилно муслимани прала бешем дживдине куранеа. Дживдине Аллах ескере аетенсар. Ма дживдине на адетенсар. Еке кавај. Наджанаја коркори амен да соске сием одлако ја најату менге неред. Амено ходжаларија кава наджанаја. Нату мено народо. Амено ходжаларија кава наджанаја. Соске амен амаре со предаинаја ту менге. Амен су и кераја ту менге акала дерсија салде анаја ту менге неред ко тумаре кера, ко тумаро општество, ко тумаро дживдипе. Уништинаја тумаро дживдипе. Амма со и најопасно оходжа да меда наджанава со скјанава неред. Меда да наджанава. Аква е опасно ситуација. Аква и насвалипе. Аква и насвалипе. Ама за теджанеа савко нешто, сој потребно емпати. Амен де никад на керге млафи ко муслимања емпати текера. Емпати. Ајде објасни со значување емпатија фенда. Емпати те осетинето исто са рокова мануш со одеја бути керелала. Значи, пример, некој тано насвало. Пред те
судине одоле мануше, чиф туки лескери кожа. Ту да осетина дала дука, со ово осетина ларе. Ани со емпати сои, ту да те осетине о исто, сар со осетинела адава мануш. Ту да те чиве туки исто ситуација, сар сои адава мануш моментално ќе одеја ситуација. Акалатане емпатие. И амен емпатии, која маро дживдипе никак на кергем. Акалатане о проблемија машкарко амаро романо умети. Сои умаро романе народо, со амен на керајала фитаре емпати. Него амен дикаја, те диклем некој сар проперела, амен панда асаја леске и амен панда подржинаја лескоро перибе. Ама на размислинаја со ски амен тај сада исто сар лесте шајто. И си амен емпатија, са со објаснеја на тај си амен емпатија ме никогаш на нето оламен со оклапа као парипа со и кески ке попа. Черала и емпатија, ту менува черена ко македонски или? Не емпатита, но интернационално. Интернационално таму. Интернационално. Емпати. Емпати, те нанеси емпатија? Не, шајте кувен ко Google или ко окова читирен со емпати. Кога пропутишунава која моабети емпати. Емпати, те осетинете исто сар со осетинела по окова со и карши туте. Значи лескери дук, лескери проблемија. Ани некои и силе проблеми е чијаја. Амен да кава сој. И силе проблеми е чијаја. Ани и чај нешто. Фамилиарно. Ту да те ово ту. Те чиве туки лескери кожа, сар исто туке да те случи не објакава. Ама амен аквана керај. Амен панда лескере лафја авриалка ширина, панда бетерика проширена од два. Само те шунгел лескери лач авриал. Ама на размислење да тајса амари чај, или тани полошно, или па кој исто ситуација шајта. Ама, адава надикај. Емпатија кава. Значи, емпатија ти дживдине од ова манушко моменти дживдинела. Амен, ки психологија буцла, а джанена кобора етија керена лафитаро емпати. Значи, те кера да е емпатија машкара менде. Значи, за те манглем просперитети морате осетина о мануш со и карши аменде сарко моменти ов осетинела пе кодија ситуација. Кетка размислина дека тај са манге да о исто шајте случинолпе, на не те повреди на одоле мануше. Него кава кера, макер лафи, тај само чаво да шаја кава те кера. Ja? И одолески кацидаме, на ете мешина амен буд, на не будте кера лафи. Авди еке даде скоро, или еке даде скоро чаво чорја. Чути нимер, макер лафи. Соске. Шунен, добром сумријално, шелушува де шефта дженеди кенама. Шунен ма. Кава керав, нажа, тесни минген. Ало пучнема, ходжа ми чај джала ко диско. Сова керејато. Бешлиум размислим. Имер, тај сати чај те гили ко диско. Пазин саво джевапи каде. Пазин саво одговор каде, имер. Соске тај са, ми чај да бариола. Халилен ма со мангат векра. Ми чај. Ја тај сати чај те гили ко диско. Саво джевапи каде. Пазин, неутрално кове. Ходжа, без назика саво пучиве кавал манге, месар имер, мандар керавала фина, керавала фитаро, јавер, ходжалари, манге. Те алојек пучиве, прво пучиве пучавале манге. Ходжа имер, тај са туке акава те случи салило. Сокава кере. Тај са манге те случи салило исто. Ходжа шајли ме акава те керава, ходжа шајли ме акава те керава. Са акава емпатика керенлен, соске о исто друмо од ова мануш со джала, ту да сјан кој исто вагони. Пазинен, кој исто вагони, кој исто шина ту да сјан. Кеди ти тут да кастарал то деа станица, те хулери те уклеве. Халјовена ма со мангавате вакера, Јака на сој кодешу дуј тоа еди, ола коркори пес на джаненабе. Сар шајте джанаме. Сар шаја кана те откринаме. Кетко од меда кава на джанглу. Ништо на сум пошукар таро сава ја вера. Меда кава на джанглу. Ама кет лилумо кураните читинав,
Ket počmingum o empatite kerave ayeten sar. Ket počmingum o empatiyate keravla. Ko civdi pemiro meningum ma vakergum imer. Аџикер, требала те халовету и меда халидум дека нешто грешка предаинава. Нешто грешка туменге дерси керава. Менингумма. Халидум дека нава неред. Те окунгум туменге слабо ховавно хадиси, неред анава туменге. Тева керав туменге шајте ховавене о социјално. Тева керав туменге шајте ховавене германцо. Тева керав туменге шај ја за тумаро обстанок шајте чорен. Тева кергум туменге ја за тумаро наџанава со. Одма неред анава. Ко целовкупно тумаро живди бе неред анава. Музика харами на пример пишнела омаро прал. Емпатика керен пралален. Сари накала сова кери накала музика хара кана кугем ко ки аверте мама интересантно нешто тева керав туменге. Ја. Шајте читина само да шутин. Оđo. Ще настави некој да шутри. Ако само те објаснам. Ко вози куваја музика шунаја. Ко автобузи куваја музика шунаја. Пралален сока кера качива менге ко Канадала памуко јале. Памуко јале качива менге. Зате живдина исламеја. Ма те хату мари годи. Давај нормалитети. Миро кери бе лафитано музика. Амен нотенцар кера. Значи некојаш викинава, некојаш ава потеле. Езани ама родин дои музика ја. Курани читинаја музика ја. Онај баро дело. Пиши мо баши музика. Башо ноте. Башо са. А вдесутно ориенталско музиката ни пишимитаро акава мануш што и симана вдиеле скоро китапи Фахрудин Рази. И музика и пишими. Феноменално ли? Каски феноменално ли? Паметно манушенге. Не се ја джан код дешутрито мате кера лафи вајта. Код дешутрито ли ѓај? Беко, сојгу ти беко. Којте читинов? Аке осевгül davlezinde Andre hocam efendim. Yak selam cilesi bakalım. Selam Sevgül Kayseri'ye našavdilen ya. Aleyküm selam. Sa Čerđanma jedva sto priselimo kanal, kad penjamo tamo kjeli te čivame keko kanal. I koja čipma geti čitinov? Valla çiven tu menge. Agar te halim tu mari godi çiven tu menge segdeka. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam. Алейкум селам. Те ќе напам да шутрите те заврши на ковор време си ја. Ајде, иншалла. Ајде. Си, не проблем. Ајде, да шутрим. Ja, mare dersija ko amarete v Siriji panda po interesantna. Hem asaja, hem rovaja ko dersija, hem čudinaja men ko amaro dživdi peso keraja. Znači, i sijamen čače interesantno, ajer ekipa ko dersija. Ovo se vguli dženela ko bor berš zajedno si hem sine. Hem asaja si, hem sa, ne? Čitina, dešu tri ajeti. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم ديكنا каква требала те халовен. Некој шај те чуно сар читинала хоџа. А кана читинаја бизо те џвиди. Ке читинаја ает ја читинаја лен бизо те џвиди. Сар ке кераја лафи. Ама ке читинаја Курани тегани те џвидеја читинаја. Теџвидите ни ек наука која појавинела пе пало пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем салде башо слух ем изговор башо читибе. Значи, ке читинаја теџвидеја тегани харица поавер изговоринаја о букве, тоест о изговор таро керибе лафи о арапска лафија. Алава мангава тева кера. Значи, сова кера бакате وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ Hem ket olenge kava kelpe pakan sar okola manusha so pakana. Gigantično ajeti. Počuš ajeti. Hem ket olenge kava kelpe pakan sar okola manusha so pakana.
Олакава керен зарем те паќа амен дали сар окола со бизи годи паќана со наненен годи. Амма акава исто ола наđanена. Наđanена. Ајде ек пути босанско. Бисмилахиррахманиррахим. Када им се каже, верујте како што прави људи верују, они одговарају. Зар да верујемо у оно што безумни верују? А у истину они су безумни, али не знају. Ајде ек пути македонско кој си? Севгül, одотели о Севгül? Или нашти? Ајде. Насиум кере шај, окей. али мангдум те давту јек емотивно медахари јек мотивација. Али ака те си. Окей, Севгül, devamite bu hikaye. İnşallah devam gen naybaro geçesman. Cane amare laf ya. Devam. Македонско објаснувале као бисмиле. И кога ќе се сретнат со оние што веруват, велат, ние веруваме, а кога пак ќе се најдат насамо со шејтаните своји. Na, deşutrin. Дешутрин читинава. Hem ket olej kava kerelpe. O iz qile lahum tuçinyan deşuştarto. Ket kara kempe manuşen sar kola pakane deşutrin. O iz qile lahum ve iza qile lahum amenu kema amenen nas. Ket kara kempe manuşen sar. Hem ola ket kara kempe evernikon sar. Па а ќе тоа вакиравале. Значи Кога пак ќе им се рече со оние што веруват. Ja? ја и оде шустар. Тоа мене дештарните, ајка џако Оде шутритоле. Le o deşutrito. Мандева Кирилако дешутрито акава. Ајде са. Дзики крај качитинле. Ја, и кога ќе се сретнат со оние што веруват, велат, ние веруваме, а кога пак ќе се најдат насамо со шејтаните своји, зборуват. Кова Курани читине? Таро Хасан Джило. Ај читин дешу дојто тутеле. Бисмиле. И кога ќе им се рече, верувајте како што другите веруваат, тие велат, Накавај. да веруваме како што безумните веруваат. Зарем така? Тие токму се безумни, но ете, тоа не го знаат. Дик шукар пандек пути мате грешина в кова број? Дешутрито манетано, а калпишинова, ачкади кава вере куранестар, само Нама ка вере Куранестар. Мангава нешто те објаснав точно со случањапе, а канако акава моменти со мангава те објаснаваме манушенге со исиамен проблеми ако Куранија е аетенцар. Конесаве преводија јека етитано поупре, конесаве Куранија преводијата до Куранија о аетиша е тол потул. Точно со случај, значи дикен додека читинаја сакава акала грешке со исиамен или на не грешке акава јек пишингја број 1, некој на пишингја број 1, почминела таро 0, а јарва кердо, значи зависинела таро преведувачи, таро писатели, дали бисмиллахир-рахманир-рахим калеле сар аети или па нанетелеле сар аети. Сар број 1 аети или нанетелеле сар број 1 о аети. А далеске да, нане нисави проблематика. Те јек аети поупретано или па јек аети потелетано. Ко зелено Курани, Таро Чаушевич, јек аети воопшто на не преведимо. Значи, јек аети скроз на постојнела ко Курани азимушани. А краки ми година не, ама кеткава, кадика, о мануш или со превединја о Курани, или тани печатно грешка, кога од ова аети воопшто на не преведимо ко Курани азимушани, или па ни сави грешка преведувача ескери, кога превединја. Кова Курани Чаушевич, значи Таро Чаушевич о Курани постојнала. Дали грешка? 1937 години си имале коментари, она нели арапско, са босанско си. Са босанско, да. И лесте и сега таа проблематика кога цело јека ети на ракловела ко Курани азимушани. А дали скеда на требала, ака на себе пи одоле старе Кураните негириненте, фрденте, наџнава со, ја ни случине напеакала грешке. Случинала пе
меда додека пишинава случинала пе грешка ко миро превод, меда додека кет керава нешто случинала пе асавке грешке, одолеске да соиси, а да лако јамен, покасно требала те провери не намен. Човечка пропустија, ме вие герува керо, човечка пропустија. Човечки ја пропустија, кова шај те случинен пе. Ама џаја. Ти мангинат ко македонски таро превед таро Мехмет Окујан? Ајде. Вакила кал. И кога ќе им се рече, верувајте како што веруваат овие луѓе, тие велат, дали и ние ќе веруваме како што веруваат глупаците? Внимавајте, будалите се само себе, но не знаат. Буд лошно, ака те глупа која керена. Верникон глупа која керена. Керена. Дуј. Фахрудин Рази ем класика, ака накала. И класика лила акава аети вакерла акава однесинала пе е неверниконге и он неверникоја вакерна е баш од лакој паќана. Акана со вакерна хем кетоленге кава керопе, значи оверникија, кет кава керене неверниконге. Со или па о пегамбери кет кава кереленге или о Алла кет кава кереленге. Со паќан сарокола мануша со паќана. Бе Олакава керен зарем те паќава мен дали да исто сар окола сој бизи годи. Ми годи цартева керав. Hoćam te obesim korku, da li će ti nena? На четингум таро бесим колку. И сито? Шехари. Агер, бисмилај, вакило. Kad im se kaže, verujte kao što pravi ljudi veruju, oni odgovaraju. Zar da verujemo u ono u šta bezumni veruju, a u istinu oni se bezumni, ali ne znaju. Икен, бесим колку вакира сар суј оправедно паќана. Интересантно нешто правја ми годи, обесим колкут. Правја ми годи. Веруенен сар окола кој правилно веруенена. Му пучиве. Сари ненгија кате соди. Кој паќала правилно. Секој дикела пе праведно. Палем ка спомнева. Свакој ек дикела пе праведно. Ама тумен джака на шунген ми редерсија. Кој паќала праведно? Тумен да родава одговор. Кој паќала праведно? Ајде, джевап. Окола кој черепи ко Курани. Браво! Кој паќала праведно? Кет кава керел пеленге, паќан сар со Курани ва керела. Паќан сар Аллах, колескоро вахи ва керела. Лага ген сар те паќамен. Те паќа кој Мерикова испиравела кравата? Те паќа кој Мерикова напиравела брада? Те паќа кој Мерикова мукела менге халалиса, агар керенола, мислина дека ме мукава, ама манте шунен ма месиум буд построго таро традиционалистија, кет кава голе саме ситуација, а да вака дикенле. Кет кава керапту менге, на не каза, она мази морате калдиненле, тега ли тумаре пирека тресинен. Каза на постојнела, измислингем ту менге, аква чак, тару мире емоција холјанава, измислингем ту менге каза. Булоза. А? Нема каза. Те булоза. намази кај сјан, ко авиони, ке реко, кај те овето намази ка калдине. Те требала, те амумеа, те требала бешиндор, те требала пашлиндор, то намази на нете муке. Ама аđe каза и си пало довака надокнади намле, дој намазијат. Нашлем тарите маја, нашлем. Кава ходла етија. Месиум буд построго. Саске ме дживдинава е Куранеа. Саске ме дживдинава Аллах ескере вахјеја. Со Аллах манге дозволинела керава, со Аллах манге забранинава. И народава ме више покасно наđenava со. Халилен макава. Екана, кава керел пеленге паќан саро праведна верникија кова ленге и бичал до вахи, јеке китапеа, Аллах ескере подршкајата не биша. Паќан, олаго, соските паќамен сарлен. Соските паќамен сарој мери. Прво дикибе. Прво дикибе. Дујто дикибе. Сокерге мавдиамен е религијаја туменге. На керава лафи машкаро муслимања.
керава лафи ко авдесно светско ниво. Светско ниво. Мире дерсија ке шуненале, мена керава лафи тарие група мануша. Аква джанена акала со шунена ме кот тефсирија. Мена ме керавала миро обрачитано правдо. Тари ми годи мо обрачитано правдо. Светско. Светско дикава. Чивала сај нациен. Сао нација манде Андреки ми годи. Јаудија, христијања, германција, тотеистија, хиндуистија, французија, сај манде Андреки ми годи. Ака на одговор родава Сарин Енге, баш од цело човечанство родава. А кава ети дикавали ака натаро светско ниво. Ем кет кава керел пеленге паќан, кет кава керај германцоске паќан, овен муслимања. Кет кава керај германцоске, овен муслимања. Одговор кава керело германцо. Ола кава керен зарем те паќа, амен за роколасо и бизи годи. Кава керело германцо агар? Кава керел? Соске кава керел агар. Соске меси кавгюм туменге агар родини. Соске авдија мено муслимања машкарко светско ниво и клилем најслабо мануша. Ки економија најслабо. Ки ко научно ниво, ки наука најслабо. Ко ки медицина најслабо. Ки технологија најслабо. Ко саобуќа, па чак дури ки ко религиозно паќа и бесием најслабо. Ако перае оджамие, ако нон-стоп намази кълдинаја. А кава халите халилен тена покасно. Моментално нанете халиле, нормално. Ама дика кана. Те ме тумен си кавгюм тумен ек исламикова салде амен уназидина ламен. Палалчиве ламен. Салде сартева керав на не амен ништо камаре васта. Годи да те родав тутар и годи да со кадема на не ниса во шужо. Одговор. Мелалосио, брада исима, галебија исима, наджанава со исима, ко туалети джава сартева керав. И кет кава кере ке педам но манушеске, ов муслимани ов кава керав, дикин нормалне муслимане, зарем метева саракава бизи годи? Нормално кава керала менге, бизи годи или сара, лесте ли мете пакјав? А менина кава еди требала те ова појаката ракала Германција. А мен те менина кава еди требала те ова појаката ро Французија. А мен те менина кава годи требала те ова појаката ро Јапонција. А мен те менина кава годи требала те ова појаката ро Американција. Значи кад ке иклоло арапско свето, кад ке иклоло муслиманско свето, ке прво лига. И кад кава керелинге овен муслимања, ка прастанте овен муслимања. Ка мангенте овен муслимања. Ка мангенте те келен кодеја прво лига амари. Ама тесјан последно, сара кане гаджеске те джатева кере, осаро рома. Со кава керело гаджо? Па сартева те дживдинав панда ко браздели? Амен панда, ама рекера панда на нека анализација бразде и сијаме. Те дживдина ко браздели кава керело? Еке акава слика. Ага е слика те на менингемла ко светско ниво. О свето секогаш акала лафија менге кава керел. Сара мен това. Саво Курани бе тумен кава керел читинена. Ем вакерена дека си тумен најшужо китапи. Ем вакерена дека авала тумен ге таро девела да китапи. Ама ки тумари пракса на не ништо нула. За мете си калафту менге нешто дека миро китапитано најшужо. Дека ме е Аллахескоро вахитано најправедно, морате ова ко најучо ниво за саро пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем со сине. Саро пегамбери со ангјао ислами код ова врв ниво. Ко халоибе. Ама еке ака ја проблематика со авдија амен предајнајату менге и исламеја нормално ко светско ниво, кади ке намен и кава кере намен ја кала лавија, зарама мен те паќа сара кала
со нанелен годи, со чивенаамен те ова терористија, со чивенаамен те ова ромиме, со нанелен нисаво морал, со нанелен нисаво понашај, со нанелен нисаво ахляко. Лем пример кај живдина, егал кај живдина, без разлика кај живдинена. Амаро керибе лафи прво со кераја лафи са пиштенцар са. Германцо кет кера лафи ниско, не мора германцо. Кој било? Келапо. Амен. Кет кераја обично лафи са тева кере. Акушај амен, са тева кере. Марај амен. Ма јек дерси се објаснава ту менге. Која пути шум си не. Валлахи биллај. Гелум ми пракса комо живди пејчаче интересантно. Кергјумо хач е кристијаненсар. Е кристијанен горо хач кергјум. Аде ја, од ова ауфтрах синема, од ја бути синеман, ки цело Европа те возина е кристијанин. Ки цело Европа шунгјум е попон. Валлахи биле. Је кери велафи, омануш, Јани керела сартева керав бут нежно керела лафи. Значи керела лафи нежно објаснила име прво ва кергјум манге со ски синеман саро шофери и ва керава кет керава дерси ва керава пиштинава ва керава ко дерси пиштинава ва керава деринава ма ко дерси ва керава. О мануш, а кавај ва керава дико мануш саро објаснила. Јакна мека ва керава леске ава шуне муслиманин, амен, и пало садава време, најбаре лајкија е ходжени силен кола пиштинена. Ко фейсбук. Би оѓа кале со шуџана џале меки шунове се авкине ме пенава, ова кале старпело сапуники војска. Фралален требала o Allah kavako ova etika kataro Kurani, o Allah sarsi kavala je pejgambere teker Allah. Nežno, lensar. Milostivo, lensar. Iako навреди не нален. Палемо пегамберите одговорни лensar милостливо. Не? Аман некој те повредино мако дерси, па ме наете му кавле рахати. Значи ме мандар прво керава лафи, не морате керава лафи таро ја вера. Кога системите кергем лафи, треба кергјан шуне муслимане, ковале муслимане ка шуна. Со пиштинела ли ко дерсија? Коле муслимане те шунавле, кова деринела пели ко дерсија? Еке, адалеске да, правален, за теана, теменина и ситуација машкар која маре муслимања, о прво нешто со требала те кера, те ова пошукар лендар, за мате авак джико акала лафија те вакерена менге пазарема менте паќа сар ленгере неписмена, кога тане неписмена, кога ленгери годи бутина керела, сар ленделите паќа. И чачеда, амаре праксаја, амаре дживдипаја, со амен авдие сикаваја тумено ислам, аѓар сикавајален. Со неписмено, нечисто, непедантно, сако нај, нормално критике као волман, нормално халјовава, ама јек сати беше нем размислен со ова кергја хоџа и мери. Јек сати е вакерен дали правилно ова кергја кава хоџа или па неправилно ова кергја кава хоџа. Чивен ко вага амаро дживдипе, меринен амаро муслиман луко, меринен амаро ахляко, меринен амаро морал. Авдие јек христијани, јек, ако не намага ја вера религијите спомнина, тано ко морал пошукар, за разлика амаро муслиман. Имер, и си има само која кеја тема те беше, шукаро муабети, али нели и си имамен да околе се ка се черди е неправда и си ли право те вазнел по гласо ки сурата ниса вачеривало? Ја. Неправда ка се черди. Ама кава на Кирила Пелафија кана те воздал гласо, не? И сега увише Кираја Лафитари предавања, не? Ке давават аме џане тарева мате мислен кано народо те черен туде чутуруми да не
На. Те бачеритке свашта, неправдате черотке ту чутинтке. Сабари овалето. Не. О муслимани кодоте ки код лабуќа требало да те воздел по гласо. Ебу Ханифа прво нешто со дикля, овдиклякава. Сој најбаро фарзи, чак о намази да му кляле која кава, ker ја прво фарзи те воздето гласо ко кердо зулуми, ко керди неправда, те воздето то гласо. Ама кава јавер, ама ко предавање, ко ислами предавање, ме керава лафитаро насихатија, ме керава лафитаро амаро понашај. Амен морате ова која кава нежна и теџана, љубопитна, шунем. Байрактар пишинге е клил о љубов ко ислами. Мангипе ко ислами. Ке пишинге о наслов мангипе о ислами, саринленге, сај муслималенгери годи гели, мангипе ко ислами, љубов ко ислами, сај муслималенгери годи, а канада кет керава лафи мангипе ко ислами, ко соџала тумари годи? Роми ромни, сар, ја, не адава. На. Односи. Обшествено мангипе, социјално мангипе, манушикано мангипе. И ова ке лакава. Муслималенгери годи, ака ја годи. Кет какера лафитаро љубов, амен мистинајатаро интимно односија. Муслиманско годи. Амено муслимања сем циклети кера лафитаро харами, таро халали, таро джехеннеми, ка тарел тумено джехеннеми, ка казнинел тумено девел, ка окаджан, акава. И амен, акале дерсенге лајкија кераја. Ти клон некој те керел лафитаро љубов е исламеске премал о општество. Кава керен, акава и библијаши. У библијаши ја керена лафитаро љубов. Халеовена ли? 360 степени менимо. 360 степени менимо исламија менде. Ајке ја калата не, амаре дерсија со амен мангаја те воспитина амаре народо. Каво јек диве? Hođam, Не дерсен са деш берш која кава керава бути. hođam, кашај само јек не мислам по моје дека ки сура Али Имран исто о ефтаврдешу трито ајти да те поврзинале, ме мислам дека што напасуинала. Ја, читим? Да би те шај те потврдинал пекова со четиње након дешу трито ајти. Зато кинален ко ислами о пегамбери. Адовали ајти да. Ое. Ајде, Екам, бисмиле, егер. Ива килова и не верувај никому, освен на оние кои ја следат верата твоја. Кажи, навистина Аллаховиот патокас е вистинскиот патокас. Нему објавеното слично е на нам објавеното. Инаку ке расправат за Аллах. Кажи, добротата секако е во рацете на Аллах. Он со посак свој ја дава, а Аллах е неизмерен и све знаец. И слика ети директно севгил кај со вакела е пегамбереске те однесинел пе премало мушлику ја љубопитно. Кет какерел лафи, одето бела три начини ја саро пегамбери требала те понашинел пе. Али акава ети ама моментално навола мангики годи со скеџанина дека са повише дерсија кераја и акала етија некојаш бистравален и нормално и те бистравлен, ама кod тефсири се тине на томе дека кала етија кергем, кава код ова ети, исто бучужо аети, сар требала те понашинамен коамаре предавање на муслимани. Тогаш кога објаснане, кога изгубине на таро Охуд, нели, кога пегамбери али веселен, кога ги ранала песар понашисалило машкар. Машкар ко муслимања и сара. Да, исто е дека објаснувам. Ем вие квандајка интересно бути со требала пилала, значи сар манушикане, кога на сар со објаснане те спојнале, јек мануш кога со пиштинала нашале концентрација те шунеле. Нашли те размислине, надлатото омогучност те сватинеле, а дали скоро се бепи учителја да кога лајтане дели учиме, те шај те сервирине, значи говор доворон со шај, например, те хајровеле. И а дали се бепески, значи опиштива, ко објаснива, тамо тотално забранено. Ја. Ама одва затентано која хляко е пегамбере скоро. Да те исјамен будхадис, ја исјамен опонаша е пегамбере скоро, е муштиконца,
јауди енсар, христијан енсар, атеист енсар, секојаш си неле скоро љубопитно понаша и пегамбере скоро. Адавај факт, ама жалосно, амен авдие, мангаја е пегамбере те вакерату менге, ама о понаша е пегамбере скоро. Прво ме манге вакерава, најавере манге, дикена додека кергю модерси кобор емотивно сиум сине. Емотивно сиум соске само ме објасни на вакава. Само ме пробинава и народот е мени навле. Само ме пробинава ко чачутно реално слика авдиети и калава маро дживди пе муслиманенгоро. И са, акава со ме керавале деш бер сиум напади мотаро мире муслимања. И одолеске сиум емотивно ко миропредавања. Одолеске харица мо гласо воздава. Одолеске харица шај пиштинава. Значи, и си нешто со дукав кереламан, и си има нешто со чаче дукаламан машкар комаре муслимања, нарочито машкар комаре рома. Нарочито машкар комаре рома, те амен налилем правилно о ислами, комаре вастате дживдинале. Ајар, ислама суске заврши на